Hmm. Wah, pedas tapi lagi. Kita langsung sikat aja guys. Seperti biasa kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Selamat makan guys. Mantap. Kita coba. Ini jengkolnya digoreng ya. Ini ada sambalnya juga. Coba langsung ya. Guys. Mantap kan? Enak kan? Ini ada ikan asin daeng ya. Asin daeng. Rasanya manis kan? Mantap kan? Lalapan selada. Guys, lalapannya selada ya. Mantap lah. Terunggu guys, goreng. Mantapnya. Enak guys. Mantap guys. Mana sawi. Masih muda, pasti enak. Enak. Sambalnya enak. Kan asin. Enak kah? Manis. Mantap no. Enak lah. Mantap. Pedas tapi lagi. Kalau kesukaan.
Mantap ya. Banyak kendaraan di luar kan, jangan hiraukan. Rumahnya pinggir jalan. Mantap. Suka aneh kan nasi daeng. Mantap guys. Best guys. Pakai jaga. Cabai tengah. Sambalnya habis. Mantap no. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Sederhana tapi semoga menghibur buat kalian. Jangan lupa follow, like, comment, share. See you, bye bye.